Patisi TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Unong shna film ubla pa thai uba wan prang ki ding do un pen iya ka benta ba khat do jong ki film phliu tan rai The Blood and the Border ha ka art polai trik unai lar ar jaw san Hasin Anthony's College Noel Conference Hall Shillong ha ka port san baji jan min ha ka jing kran bi lap thai ku bor ba wan prang le thu ba kani ka film ka khmi ya ka rukom sinchar ka bishar ka khadar bat ka le anyam jong ka hima khairem haringkat bat ka jinga kendo bat ki missionary Kristan hakisnam khat praspa terter hadu menta ka imlang salang ka badap da ka jinga kan at bat isi niam ya kani ka film la pen mi da ka Wishing Tree Creatives Nagari United Kingdom da ka jing Christian jong ka Meghalaya Age Limited ya ka jing pen i film la pen bait da ka St Anthony's College Shillong ringkat bat ka Media Club Department of Mass Media. Kemauan tak kini bentang kebalai jong kasih identiti religi jongan kemauan setang kan usang arja kesan kebentuk ya where the clouds end kepada bendot untuk Meghalaya hello Meghalaya platform because we did not choose kepada isu education bentang kasih jadi keru akan terbawa menikah menuju kini ke film program untuk hello Meghalaya platform buat kini bentang kepada isu ke rukom lihat yang Podcast Nisha kadar jadi makhluk ringkat dulu bagi yang tengku juga jadi untuk ini bagi missionary di bawah mana kita kelas pasnya, macamnya. Buat kunjur kami banyak yang kini ke imlang salam ini kemudian yang kini ke jenisnya kena ke jenis apa jenis peran. Buat kami nanti dengan yang kedua berngalaman lebih jumlah berkunjung dalam ini ke film lah apa lagi Benai August, sini Saturday, San Baji ha, St Anthony's College, Shillong. Ini ke film The Blood and the Border books na kadairu kakap kapan ningkong baka Welsh specifically na po Wales na siya ke bawah dalam Thomas Jones ter kaong lani kapalma ini kasih. Kalau kita kembali si terbang nomor ni mentah badan kamu kata decolonize dan ini bentuk no yang lagi jauh di history. Ada mentah kita meniru, melakukan kata kejar dengan buat semua cepat. Bentuk yang jauh ke menor, bentuk yang jauh ke mentah, bentuk yang jauh ke lawan. Lalu nongshna film mentah para arusnya. Naru bastang hi ya first film dengan 1987. Borok ki film ki bang mga surat nasional ni film ki documentary ki masna kide ki pang ki nang salam jung. Hak ngati punya ya kemenor ngati punya pang ki nang salam nama film sutu kemenor film sutu ya nang salam jung minumlah mereka masyarakat loe. Di mga orang tahu kabenta balikong dengan nilai tinggi film di kawasan Cloudsen, kawasan Knichi maka. Kini kemudian menyanyi terjadi demokrasi. Auto ketika tertinggal terli riam pong besar dan kaijat kabenta kawasan orang tahu ketika cincin bentar jadi nong juga ni cakap bahwa kemudian kita kendu kita kerja untuk pengiran po France por mo ka correctional na seperti ini. Di kini kita dulu pan ngai ba kampung sana pun tinggi kelemahan aku bagi kita codified law ki teng ki tengku ani teng ki clash ani teng ki mau nak different struggle ban bin song nang jadi hakani kejuk jom kita ki land loss berapa ke India. For another words, hakan hukum bagi ni hukum secara kadang kita song nang jadi hakani kejuk jom kita codified law. Marasan berkat kasih kendal atau kata gun kedak kesih. Ini iba kini borok ki syam syam jadi ban pensong nang ban pensong ban
Benar kata kejing relevance akan ikin masalah jing ta. Indah ini sutur baladar kim dan ini hukum sejarah ini kirti dustur tamtam akan beri berkah Indo Asia. Nisham haka jing sir ke bawah. Di bunsi ni riset mengenai kishim kisnem baru benda ke film yang ini ujung astang di Porsche di lockdown. Pada premier yang ke film haka Migrant Voices of European Cinema po UK. Pada respons kalau kostrat awak kibri di kuasa syukur suatu yang terjinglong jangan terjinglong terpang jong jungi kasih. Tinggal kini tiba kini film rukin ketik jimut kin aiding makin yanting ni kena semangat kuasa pun le research ko di pergi ulang sa jung kenang ba kalawin kendai kalawin ke ba ni thok dujong